Samson wahulwa tinwele kepha waphelelwa ngemandla. Akabanjwanga, wehlulwa, kepha kwasuswa nje tinwele emandla ase ayasuka kuye. Tintfo tine-connection. Ubuke lokuthi hayi yini ngathi sengide emandla la. Engabe ngutiphi tinwele letisusiwe. Tintfo tine-connection, akufane kwenteke, kuyakhonekthana. Samson wehlulwa ngemagama, akehlulwanga libutho lemafilisti, kepha wehlulwa ngemavi entfombi yakhe lebeyithi Samson ngitshele aphi emandla akho. Emagama anemandla kwedlula libutho lempi. Caphela ukuthi uthini, caphela ukuthi uvani. Nasi sinkwa selusuku sakavuka udle. Ngicela ukukuhlephulela. Cale lapha kuverse 44 kuye Joshua 21. Simakathe wawapha kuphumula kulelo live. Kwaya njengobe abefungile kubokhokho bawo. Ngicela kusho ngikukhumbude. Kunetintfo letinye letifika kuwe ngenxa yokuthi tagejwa bogogo mkhulu. Lithi-ke kude noma esinye sitha sawo lesakhona kumelana nawo, ngobe simakatse tonke leto titha tawo watinikele etandleni tawo. Letitha betikhona kepha atikhonanga. Letimo betikhona kepha atikhonanga kubehlulekisa. Uthi na verse 45. Kude nome sinye sethembiso lesingazange sifezeke emkhatsini wato tonke tethembiso letinhle latenda endlini yaka-Israyeli, tonke tagcwaliseka. Ngicela ukuthi noma ngabe usengakatiboni letethembiso, kepha wati ukuthi letethembiso letinhle titawugcwaliseka. Nyalo kungabuka kunetikhebesi, kepha kutawugcwaliseka. Nyalo kubuka kulapha phasi akukho nasehafini, kepha kutawugcwaliseka. Ngicela kukukhumbuta ukuthi uNkulunkulu wethembisa Israyeli ukuthi utawubasive, kepha basetigcila. Wabatshela ukuthi batawuba nelive libe ngelabo, kepha bekude ngisho lunye luphawu lolukhomba ukuthi labantu laba bangahle babe lutho kusasa. Kude bekukhombisa ukuthi bangahle babe nemhlaba, bangahle babe netindlu, kude beba nako. Kepha tonke tethembiso taphumelela. Lo nkulunkulu wethembisa abantu lababede bantwana, wathi batawuba nebantwana. Lo nkulunkulu wethembisa Israyeli ukuthi batawuba nemandi banathe, kepha basehlane la kungamili ngisho sihlahla khona. Angikwati ukuthi ukuliphi lihlane la kungenalutho lolwentekako, la kungenamuntu lophilako khona, la ungena khona. Khumbula ukuthi uNkulunkulu nguye lohlumisako, likhahlele lihlane njengerozi. Nguye uNkulunkulu lokhokha emanti ngisho edvaleni. Ngiko-ke livi lenkosi lithi kude ngisho sinye sethembiso lesingafezekanga etintfweni letinhle uNkulunkulu latethembisa. uNkulunkulu akathembisi ngoba kukhona lotamnika kona bese uthi hayi ma unginika nje ngidawube sengiyenda. Unguye lamuhla, njengaloku bekanjalo itolo, unguye nakusasa. Nawe ume la uNkulunkulu athi noma ungaboni lutho, kude ngisho yinye sign, kepha utawukwenta tethembiso takhe tiphumelele ngaKristu Jesu. Amen.